ndabashimira ko munteze amatwi. Njye ukubwira sinzi neza aho uba, aho utuye. Icyo nzi ni uko hafite izina. Niba ari mu Rwanda utuye mu ntara runaka, cyangwa se ni mu mujyi wa Kigali, muri iyo ntara cyangwa se muri uwo mujyi wa Kigali ni mu karere runaka, ni mu murenge runaka, ndetse ni mu kagari runaka. Icyongeye kuri ibyo ni mu mudugudu runaka, ndetse ni mu isibo runaka. Hafite izina. Wanyumvise neza, aho uri hafite izina. None se waba uzi impamvu hitwa gutyo? Igisubizo kuri bamwe ni yego, abandi ni oya. None se niba ari yego, hitwa ngo iki? None se byakomotse? Ese iryo zina risobanura iki? Ese iryo zina ubundi ryatangiye kuvugwa gutyo ryari? Igisubizo ni muri komenti. Njye ubabwira ndi Bonaventure Habingabire. Reka tubivugeho. Muri uru rugendo rwo kumenya ubusobanuro bw'amazina y'ahantu, uyu munsi tugiye kuvuga ku izina Remera. Izina dusanga henshi mu Rwanda. Mbere yo kuvuga uko ryaje, ryabayeho, ese hari ryari, nuko ryagiye rikwirakwira hirya no hino, reka tumenye ngo Remera ni iki. Izina Remera ni izina rikomoka ku nshinga kuremera. Kuremera bivuze guha umuntu icyo atari afite, maze nawe akakigira. Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda, izina Remera ni izina rikomoka mu murenge wa Remera ho mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba. Ibi ariko tuzabivugaho mu biganiro byacu bitaha, aho tuzavuga ku mvano y'umurenge wa Remera, umurenge wa Rurenge, umurenge wa Kibungo n'iyindi byose byo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba. Ku rundi ruhande ariko, izina Remera mu mateka y'u Rwanda ni izina ryahereye mu murenge wa Remera, akarere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba. Ni izina ryabayeho ahagana mu mwaka wa 700 nyuma ya Yesu. Icyo gihe Abanyiginya bakigera mu Rwanda niho batuye. Noneho iyo nyito bagenda bayikwirakwiza nk'ikimenyetso cy'amateka babayemo, aho babaga bigaruriye. Bikaba n'igihango cy'uko ubwo butaka ari ubwabo burundu. Ahasaga rero mu mwaka wa 700 nyuma ya Yesu, niho Abanyiginya basesekaye mu Rweya rw'Umubari rwagengwaga muri icyo gihe na Kabeja, umwami Kabeja. Bamaze gutura, baje kujya bimuka kugera n'aho iryo zina ryaje kugira mu karere u Rwanda ruherereye. Kwimuka kwabo byari bishingiye ku gushaka ubwinyagamburiro bw'imiryango yabo n'amatungo yabo. Bakigera muri ubwo butaka barabwishimiye kuko basanze ari bwo bashakaga, bubereye imiryango yabo. Aha tubibutse ko umwami Kabeja ari we wari umugenga w'ubutaka bw'Urweya rw'Umubari. Akibabona yabanje kubagirira ubwoba, akeka ko ari ingabo zimuteye zifite umugambi wo kubambura ubutaka bwabo bwa gakondo nkuru yabo
batangiye guhanga bivuye ku mukurambere wabo Kazigaba. Mu nyuma rero ubu bwoko bw'Abanyiginya baramwegereye, nuko bamusaba gucumbika mu gihugu cye, mu gihe bari batarabona ibindi bice berekezamo. Nuko Kabeja abona ko ari abimukira bigendera, ntacyo bamutwaye, ahita umutima mu nda, nuko arabemerera. Nuko umwami Kabeja abemerera indaro mu Rweya rw'Umubari, ntiyabatuza kure ye kugira ngo abone uko azajya bakurikirana, amenye neza imico yabo, amenye neza byimbitse ikibagenza muri ako karere. Hashize imyaka mike, umwami Kabeja abonye ko nta yindi mbereka bamufitiye, abaha imisozi yo guturaho. Hanyuma nabo mu kugira ngo babashe kubika amateka yabo y'iyimuka ryabo, uwo musozi batujweho na Kabeja bahita bawita Remera. Nk'uko twabivuze haruguru, Remera bikomoka ku nshinga kuremera. Abo Banyiginya rero bawise Remera, bikaba byari bivuze ngo baraturemeye. Nuko izina Remera ryatangiye kuvugwa mu Rwanda. Tukiri aha ariko tubibutse ko aba Banyiginya baje kwimuka aho mu Rweya rw'Umubari, baza kujya guhanga igihugu cyabo ari cyo cy'Igasabo, ari nacyo cyabaye inkomoko y'u Rwanda tuzi ubu. Aba Banyiginya inyito zose bagiye basiga aho babaga bigaruriye, zose zari ukugira ngo babashe kubika amateka yabo atazibagirana no mu bazabakomokaho. Iyo rero akaba ariyo mpamvu izina Remera ryakwirakwiriye hirya no hino mu Rwanda, ndetse no mu bindi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, nko muri Kongo n'ahandi. Benshi mufitanye isano na Remera, bareba umubyeyi wanyu aratabaza ati inzu y'Uwiteka ikeneye kubakwa ibe nziza, naho rero nimubanguke tuyubake Remera yacu. Nyuma y'iyo Remera rero tuvuze haruguru, Remera yakurikiyeho n'iri mu mudugudu wa Remera, aho ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Cyinzuzi, ni mu kagari ka Migendezo. Iyi Remera yiswe iryo zina mu mwaka w'1345, hari ku ngoma y'umwami Cyilima Rugwe. Icyo gihe yari amaze kwigarurira igihugu cy'Uburiza bw'Abongera, aho iyo Remera ari nayo Remera yitwa Remera y'Abaforongo. Indi Remera ni Remera izwi cyane mu Rwanda, ni Remera ya gatatu, ni Remera iri mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo, ikaba ari umurenge wa Remera. Iyi ni Remera izwi cyane kubera ko ni Remera irimo igicumbi cy'ibikorwa by'imyidagaduro, ni Remera izwimo nka Stade Amahoro, stade nkuru y'u Rwanda, ni Remera izwi irimo inzu y'imyidagaduro izwi nka BK Arena, ni Remera irimo n'ibindi bikorwa byinshi mu Rwanda. Iyi Remera ya Gasabo yiswe gutyo mu mwaka w'1378, hakaba hari ku ngoma y'umwami Kigeli wa mbere Mukobanya. Icyo gihe
nawe yari amaze kwigarurira ubwanacyambwe bw'Abogera. Remera ya kane ni Remera iri mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma, ni mu kagari ka Remera. Iyi Remera yahawe iryo zina mu mwaka w'1411, hakaba hari ku ngoma y'umwami Mibambwe Sekarongoro, ubwo nawe yari amaze kwigarurira ingoma y'Induga y'Ababanda. Andi mazina ya Remera rero yaje kugenda ahabwa iryo zina uko u Rwanda rwagendaga rwaguka. Muri uko kwaguka niho haje kubonekamo umurenge wa Remera wo mu karere ka Musanze, ni mu ntara y'Amajyaruguru. Umurenge wa Remera wo mu karere ka Ngoma, ni mu ntara y'Uburasirazuba. Haje kubonekamo Remera yo mu murenge wa Manyagiro mu karere ka Gicumbi, ni mu ntara y'Amajyaruguru. Haje kubonekamo Remera yo mu murenge wa Muganza ho mu karere ka Gisagara, ni mu ntara y'Amajyepfo. Haje kubonekamo kandi Remera wo mu murenge wa Ruheru, ni mu karere ka Nyaruguru, ni mu ntara y'Amajyepfo. Muri uko kwaguka haje kubonekamo kandi Remera yo mu murenge wa Kabagari ho mu karere ka Ruhango, ni mu ntara y'Amajyepfo. Haboneka kandi Remera yo mu murenge wa Kiyumba, ni mu karere ka Muhanga, ni mu ntara y'Amajyepfo. Haje kubonekamo Remera wo mu murenge wa Boneza ho mu karere ka Rutsiro, ni mu ntara y'Uburasirazuba. Remera yo mu murenge wa Mayange akarere ka Bugesera, ni mu ntara y'Uburasirazuba. Izina Remera riri n'ahandi henshi mu gihugu, gusa aho hose n'ahandi inkomoko niyo. Ngayo nguko rero iby'izina Remera. Imenyemerere dusubikira aha ikiganiro cyacu ku izina Remera. Ibiganiro n'ibyegeranyo byacu ni akagaruka, gusa reka nongere ngukangurire gukora subscribe kuri iyi channel. Jye nari Habingabire Bonaventure, iby'ubwenge TV. Ciao ciao.